Mukasheshekera izuba abatura barimo menyeto n'abakazi kurwo mugombora ya Mpumude bahebwe byoma byo gukora sabuni n'amajuta abo kwenda kwanga hemeremo omucyanga no kwebinga hobworo tubukozese tubinje obworo omakagaitu kandi wongere kwete ntunguko omakagaitu no mwihangari turyone benda ni bashaba ngumbikozeseje kandi mwete nabandi abatari aha bamanyo mugasho go gukora tukudahiga mpaka hansi twahita kabo mzeyi kabo mgurusi kabo mkiku kuiza kushoma kuja munyecha kale yastamia yakwe afuna kanta kuyakorake mukono kamutayize mentasi ongawa mwini ndetse abo kugira ngo abashomere nibinji kandi mirimo n'imice niyo ntebekanisa ya government okurabira mu nkora ya Skilling Uganda na Amtak okugunjura no kwerabo abatinentasya anarga yongo mwebembezi orukunde ntunguka ninyushka akazi babikokora kumwakubasa kwemera mukanyemeza nyowe nkanda kumanya ngusabuni hariyo nebyoma bikugikora abacara nimbashaba nimbeshengereza abanyampumude twetungure kandi mu rugo kubateretera tuteho bwenge bwitu namani bwitu no butashoma bwitu no butebasiza bwitu twege kitwe cece baturetera ebyoma 20 byagabwa kandi bimaze miliyoni z'ukweshumbo muri kinana kandi byagabwa omubyaronka Kariamemvu Kiterede Kanara na Rwamabara omugombora ya Mpumude tukabwine mizi marungi amizi ntugiha bidiba mwen twantushaba bebembezi bitu ba MP bitu mutorohozeho abo kube bikonde mwe bitoreshe mbabure ebindi bitora chemamba konganka Kiterede twine mu amashomero marungi twine nanirwaro nkaherese center tu abantu basima government yabo buherezo bukonkana bashaba government okubatekatekaho ekabaha amashanyarazi amizi no bundu buhereza Gashakwa Sande William.